I da ste ljudi došli i prvo ljudi danas ću vam paziti, evo da stavite thumbnail na vaš telefon preko telefona, znači da stavite thumbnail na vaš video. I veoma jednostavno, samo pre sve da se zahvalim ljudi. Jutros one sati imao sam 16 suba, sad imam 31, znači ljudi prošli smo 17 subscribera, da sam na social YouTube studio. Sada mislim da moram da menjam ime kanala. Pa da odem na Social Blade, zatim tamo nađem moj kanal, ali neće ništa da mi čitava tamo lepo zašto ali Peter ne ovo ime koje nije pristupačno tamo njihovom sajtu ili mogu da mi obrišu kanal zbog toga. Da mi predložite imena dolu u komentarima da bi mogu da promenim ime. Dajmo sad da spacimo na lip. Ljudi, možemo da krenemo, znači kao što vidite, evo smo na telefonu i sada napravite vaš thumbnail, imali ste prošli klip i sada odete na neki pretraživač, odete, ja ću ovaj, zatim u njemu searchujete YouTube, idete tu, kliknite na YouTube, malo ovaj browser ima ove reklame, stavite malo samo, ovako će vam izbaciti, izvinite malo, evo da vratim ako je bilo, izaći će vam jao ljudi, evo ovako će vam izaći, ovako će biti, ali za telefon vidite ove 3 tačkice ovdje, znači idete radna površina ili desktop, šta će vam pisati i izaći vam ovako nešto. Zatim sada odete ovako novu vašu ikonu kanala, tu kliknete tu, idete studio za autor ili video manager, zatim da vam očite idete na neki lip što hoćete, kliknete izmeni i morate da verifikujete kanal, a bilo li ovo prilagođena sličica ili custom thumbnail. Uđete tu, izvinite samo malo, prilagođena sličica, izaberete galeriju ili već ste stavili vašu sliku, idete na down ili gotovo, zatim posjedite save changes ili sačuvaj promjene i sve vam se sačuvalo, zatim sada se vratite i što vidimo, sada se čita, evo prvi klip ima thumbnail. Ljudi, puno vam hvala tih 30 suba, ljudi prešli smo 20 video, trenutno je 20 video, znači obavezno mi napišite neko ime kanala da promenim napiše najbolje ime, dobija pozdrav i da pozdravim Piro i iz prošlog klipa zaboravio sam mu ime. Da to je bilo to ljudi što se tiče klipa, nadam se da se sviđa, stavite like, share klip i subscribe se na kanal do 50 subscribera, vidimo se, pozdrav.